saa 2 z'ijoro rwose baraba bamanutse mu kibuga bakora imyitozo hariya i Constantine niho bageze kuri uyu munsi. Uyu mukino rero uzaba ku munsi w'ejo saa 12 za Kigali, ikaba ari saa 11 zo muri Algeria hariya i Constantine. Ejo rero abakimara gukina uyu mukino bazahita bagaruka i Alger kwitegura umukino n'ikipe ya kabiri, ubwo n'ikipe ya CHAN ya Algeria uzabera hariya nyine muri Algeria. Ubwo twifurize amahirwe masa ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Tukiri kandi hano mu Rwanda, ikipe y'u Rwanda y'abagore yabonye intsinzi ya kabiri mu marushanwa ya cricket yo kwibuka, aho yatsinze ikipe ya Sierra Leone ku kinyuranyo cy'amanota 55. Kuwa kane ku munsi w'ejo u Rwanda ruzakina umukino wa gatatu ruzahuramo na Malawi saa 7:45. Irushanwa rero riri kuba ku nshuro ya 11 kuri stade mpuzamahanga ya cricket hariya i Gahanga, ryitabiriwe n'ibihugu bigera ku 9. Tukiri kandi hano mu Rwanda nuko ishyirahamwe nyarwanda ry'umukino wa basketball mu Rwanda yatangaje ko imikino ya kamaramaka muri basketball izatangira tariki ya 20 Kamena 2025. Iyi mikino rero ikazitabirwa n'amakipe yasoje mu myanya 4 ya mbere. Twibutsa abanyarwanda ko ikipe yabaye ya mbere ari APR Basketball Club, Reg Patriots n'ikipe ya Tigers. Muri Afrika tugihari ikipe ya Al Ahly yari mu gihugu cya Misiri, mu kanya rwose nayo irafata rutemikirere yerekeza mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amakipe kizabera muri Leta Zunze za Amerika, kigomba gutangira rwose tariki ya 14 muri weekend kujya tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi, bakina rwose imikino itandukanye. Ikipe rero ya Al Ahly ikazatangira ikina n'ikipe ya Inter Miami ya Lionel Messi ku cyumweru rwose tariki 15. Hazaba ari saa 8 z'ijoro hariya kuri Hard Rock Stadium. Andi makipe yazahagarira umugabane wa Afrika harimo ikipe ya Esperance de Tunis yo muri Tunisia, nayo ikazatangira nayo ikaba ihagarariye Afrika, harimo Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo ndetse n'ikipe ya Wydad yo muri Maroc. Ikipe ya Wydad yo ifite urugamba rukomeye, izatangira ishakirana n'ikipe ya Manchester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza. I Burayi mu kanya saa 3 z'ijoro hari imikino ya UEFA Nations League ya kimwe cya kabiri hariya kuri Allianz Arena. Ikipe y'igihugu ya Portugal iraba isakirana n'ikipe y'igihugu y'Ubudage, mu gihe ku munsi w'ejo kuwa kane iyi mikino izakomeza. Ikipe ya Espagne izaba rwose imanuka mu kibuga ikina n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Mu matransferi ikipe ya Chelsea yakaniye cyane ku mukinyi Igo Ekitike, uyu ni rutayizamu w'ikipe ya Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage. Uyu rutayizamu rwose wakomeje gufasha ikipe ya Eintracht Frankfurt, amaze kwitsinda ibitego bigera kuri 15, yanatanze imipira 8 ivamo ibitego. Ikipe ya Eintracht Frankfurt irimo kumushakamo miliyoni 100, ese Chelsea irayatanga. Ni ibiganiro ku meza kugira ngo irutayizamu abe yakwerekeza hariya mu ikipe ya Chelsea. Bamwita Kingsley Coman nayo n'umufaransa, arimo arashakirwa cyane n'ikipe ya Newcastle yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu ni umukinyi usanga ukinira ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Tottenham Hotspur nayo irimo gushaka umukinyi Jan Biseke kuri miliyoni 40 imukuye mu ikipe ya Inter de Milan. Ati uyu nguyu rwose ibiganiro twaganira ku meza. Cesc Fabregas yari umutoza w'ikipe ya Como, ibiganiro bigeze kure n'ikipe ya Inter Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani n'ubundi, ariko perezida w'ikipe ya Como bamwita Mirwani Suarez, uyu nguyu ashaka kwitambika iyi dire ya Fabregas, dore ko Fabregas we arashaka kuba yajya mu ikipe ya Inter Milan, ariko perezida w'ikipe ya Como ati Fabregas aracyari umutoza wacu kandi turabona tukimufitemo byinshi cyane yaduhereza. Muri Arabia Saudite ati Lionel Messi yamaze kwitangariza yuko nawe nyuma y'igikombe cy'isi cy'amakrebe kizabera hariya muri Leta Zunze za Amerika n'ubundi ashobora kutazakomeza gukina muri la shampiyona. Amakipe rero yabisamiye hejuru arimo arashaka Lionel Messi kugira ngo abe yakwerekeza hariya muri Arabia Saudite. Se Lionel Messi aremera kuza mu bitabara cyangwa arakomeza yirira amafaranga muri